дуруд бинандаи азизи телевизиони Тоҷикистон. барномаи навбатии сиёсиву ҳуқуқии қонун ва ҷомеаро манзуратон менамоем. дар ин барнома қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор, моддаи 4, дахлнопазирӣ ва ҳифзи шаъну шарафи омӯзгор. шаъну шарафи омӯзгор дахлнопазир аст. шаъну шарафи омӯзгор аз ҷониби давлат ҳифз карда мешаванд. амалҳое ки бевосита ё ба восита ба пас задани шаъну шарафи омӯзгор равона шудаанд манъ аст. бинандаи азиз, тавре иттилоъ дорем моҳи декабри соли 2025 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор дар кишвар ба тасвиб расид. моҳият ва муқаррароти қонуни мазкур фарогири кадом масъалаҳост? ин ва дигар саволҳоро бо коршиносону намояндагони соҳа дар барномаи имрӯза мавриди шарҳу баррасӣ қарор медиҳем. ҳамсуҳбатони мо ҳастанд кормандони Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Файз Гулматзода, Хуршед Амирхонзода, муовини якуми ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ Наҳтулло Айнуллозода ва ҳамчунин корманди Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз Сабурзода. хушомадед ба барнома. қабл аз он ки мо вобаста ба моҳияту муқаррароти қонуни мазкур ибрози назар менамоем, хуб мешуд дар оғоз мегуфтед ки ин як ибтикори хеле наҷиб, ин як ибтикори созанда ки барои омӯзгорони меҳан як қатор дастгириҳоро дар худ фаро гирифтааст. яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор дар охири соли 2025 қабул гардид. як паёми шодиовар барои қишри омӯзгори ҷомеа аст. аслан қабули чунин як қонун дар низоми маорифи кишвар чӣ таъсири мусбате гузошта метавонад? яке аз дастовардҳои беҳад назаррас ва қобили қабул ки имрӯз мақоми омӯзгорро дар ҷомеа боз ҳам баландтар намуд, ин қонунишон дар бораи мақоми омӯзгор аст ки барои боз ҳам тақвият бахшидан, барои боз ҳам баланд намудани сифати таълиму тарбия дар Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон умуман барои кулли омӯзгорон як дастоварди назарраси дигаре ҳам ҳаст. обрӯ мақоми омӯзгор пеш аз ҳама дар дасти худи омӯзгор аст. чаро ки омӯзгор бояд бо ҳамун донишмандӣ, бо ҳамун касбияти баланди худ, бо ҳамун ҷаҳонбинии васеи худ вай ҳамун обрӯи эътибори худашро муайян мекунад. яъне хонандагон ҳам ҳамин омӯзгори донишманду бо фарҳангу бо маърифатро эътироф мекунанд, дӯст медоранд. вақте ки ба мактаби олӣ хатмкунандагон қадам мегузоранд, яъне онҳо бояд ки пешакӣ ҳамин касбро воқеан интихоб кардагӣ бошанд. аз рӯи завқ, аз рӯи масалан ҳамун дар оянда онҳо тавассути касби омӯзгорӣ ба ҷомеа чӣ манфиате мерасонанд ва хонандагонро, донишҷӯёнро дар кадом рӯя тарбия мекунанд. бисёр ҳолатҳое мешавад ки мо мушоҳида мекунем вақте ки омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ вақте синфи якро қабул мекунанд, падар модарон худашон рӯи рост изҳор мекунанд ки бисёр хуб мешавад ки писаро духтари манро ҳамин муаллим ё муаллима дарс диҳад. яъне соҳибкасбии омӯзгор, яъне мақому мартабаи омӯзгорро худаш муайян мекунад. омӯзгорӣ касби пуршараф аст мегӯянд. шарафи омӯзгор дар чӣ зоҳир меёбад? дар муносибати ӯ, дар рафтори ӯ, дар гуфтори ӯ. яъне бояд аз дигар нафарони аҳли ҷомеа фарқкунанда бошад бо муносибати хубаш. якаме шарҳ медодед вобаста ба моҳияту муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор. боиси хушнудӣ аст ки имрӯз дар ҷомеаи соҳибистиқлоли мо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор аз 17 декабри соли 2025 ба тасвиб расид. албатта ин қонун муқаррароти асосии худро дар худ нуҳуфта аст.
бевосита қонуни мазкур мақоми омӯзгор, кафолатҳои иҷтимоии омӯзгор, уҳдадориҳои самаранокии омӯзгорро дар ҷомеаи имрӯзаи соҳибистиқлол пеш аз ҳама муайян менамояд. яъне омӯзгор бояд шахсияти касбият дошта дар раванди фаъолияти касбии худ бошад, ки тавонад ки барои фардои миллату давлати худ як наслҳои ояндасози давлату миллатро, яъне таълиму тарбияро ба роҳ монда тавонад. қонуни мазкур аз мафҳумҳои асосӣ, яъне омӯзгор кист ва чӣ гуна нақши асосиро имрӯз дар ҷомеа бозида метавонад, пешбинӣ карда шудааст, ки омӯзгор ин шахси касбиятдоштае мебошад, ки бевосита барои рушд ва такмил додани касбияти худ, дониш додани ба таълимгирандагон, яъне ки дар қонуни мазкур пешбинӣ гардааст. дар бораи кафолатҳои иҷтимоии мақоми омӯзгор пешбинӣ кардааст. ҳавасмандгардонии мақоми омӯзгорро имрӯз нақш ва мақоми омӯзгор дар кишвари мо, яъне ки давлати соҳибистиқлоли мо яке нақши созанда ва босазое дорад, ки бевосита дар қонунгузории кишвар пешбинӣ гардида шудааст. ҳамчунин як қатор ҳуқуқу уҳдадориҳои бевосита ба мақоми омӯзгор дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ба таври муфассал пешбинӣ гардааст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор аз 6 бобу 15 модда иборат аст ва як қонуни хеле фарогир ва мушаххас барои онҳое ки мехоҳанд аз муҳтавои қонуни мазкур бархурдор шаванд. дар чанд дақиқа метавонанд аллакай қонуни мазкурро мутолиа намоянд, аз муҳтавои он бархурдор шаванд. донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон яке аз муассисаҳои олии таълимӣ аст, ки дар самти омӯзгории кадрҳоро омода месозад, барои тарбияи насли ояндасози меҳан хуб сафарбар менамояд ба гӯшаву канори мамлакат. муҳимтарин ва беҳтарин имконият ва дастгирие ки қонуни мазкур барои омӯзгорон хуб фароҳам овардааст чӣ аст? дар ҳар давру замон маориф ягона омили наҷоти инсоният ва пойдории давлат ба ҳисоб мерафт ва дар таҷрибаи таърихӣ ҳодисаҳои бисёре ҳам вуҷуд дорад, ки халқу қавмҳои гуногун фарҳанги бегонагонро қабул карда дар батни фарҳанги онҳо фарҳанги худро аз даст доданд ва ҳамчун халқу миллат аз байн рафтанд. хушбахтона халқи тоҷик дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ ба масъалаи таълиму тарбия, маърифат ва арзишҳои миллӣ таваҷҷӯҳи хос дошт ва боиси хушнудӣ аст, ки пас аз ба истиқлол расидани Тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи маориф ҳамчун як соҳаи калидӣ эътироф гардид ва дар заминаи ин омӯзгор, ки пешбарандаи ҳамин соҳа ба ҳисоб меравад, мақоми хосаи худро аллакай пайдо кард. шароиту имкониятҳое, ки имрӯз ҳукумати кишвар барои омӯзгор дар соҳаи маориф бунёд мекунад, аз солҳои қаблӣ хеле ҳам фарқкунанда ҳастанд. бо роҳбарии пешвои муаззами миллат дар соли 2025 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул карда шуд, ки ин як қатор имтиёзҳоро барои омӯзгорон муҳайё кард. пеш аз ҳама фаъолияти омӯзгор аллакай дахлнопазир шуд. ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки ба шаъну эътибори омӯзгор ё ин ки ба ӯ таҳқир кунад. аллакай тибқи қонун ин боиси ҷавобгарӣ аст. илова бар ин, таи чанд соли охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ки бевосита бо роҳбарии пешвои миллат амалӣ карда истоданд, аз ҷумлаи фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва амсоли инҳо, ва он хонандагон ё донишҷӯёне, ки дар ин озмунҳо иштирок мекунанд ва сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм мешаванд, дар асоси ҳамин қонун омӯзгороне, ки онҳоро тарбия карданд ва ба ҳамин мақом оварда расониданд, давоми як сол 20% ба маоши онҳо иловапулӣ замб карда мешавад. ғайр аз ин, омӯзгороне, ки дар соҳаи илм фаъолият мекунад ва дорои унвон ва дараҷаҳои илмӣ мегарданд, новобаста аз сол дар давоми фаъолияти омӯзгорӣ 30% иловапулӣ ба маоши ҳатмии онҳо замб карда мешавад, ки ин ҳам як аз дастгирии бисёр ҳам муҳим дар соҳаи маориф ва баланд бардоштани мақоми омӯзгор ба ҳисоб меравад. дар соҳаи маориф, алалхусус дар муассисаи таҳсилоти олӣ, таҳсил дар зинаи таҳсилоти дуюми олӣ то ин замон ба таври шартномавӣ ба роҳ монда шуда буд.
و در اساس این قانون الکی نفرانی که به فعالیت آموزگاری مشغول می باشند و میخواهند که تحصیلات دومی عالی رویه آموزگاری را از بر کنند میتوانند که در شکل رایگان یا اینکه بودجوی دلخواه اختصاص آموزگاری را انتخاب و تحصیل کرده صاحب حجت نمونه دولتی گردند. یعنی که قانونی که قبول کرده شد به واسطه مقام آموزگار و ساحه معارف بسیار هم تحکیم بخشید. یکی از امکانیت‌هایی که برای آموزگاران فراهم آورده شد در دایره قانونی مذکور، یعنی در دوره فعالیت آموزگاری دعوتی آموزگاران به خدمت حربی به تأخیر گذاشته می شود. این هم یک امکانیت است که در مضافات‌ها ناحیه‌های دوردستی کشور هستند آموزگارانی که به فعالیت آموزگاری مشغول هستند و امروز برای همه ما روشن و عیان است که نارسایی کادرهای ساحه آموزگاری دیده می شود در بعضی از مؤسسه‌های تحصیلات میانه و این امکانیت می دهد که در روند فعالیت آموزگاری نارسایی کادری به وجود نآید، بلکه آموزگاران توانند فعالیت خود را در گوشه و کنار کشور ادامه دهند و نسل آینده ساز را تربیت نمایند. همچنین مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر و ناحیه ها وظیفه‌دار گردیدند در اساس قانون مذکور که با آموزگاران زمین های نزد حولگی جدا نمایند. این هم یک امکانیت فراخ است. چی کفالت ها و دستگیری ها در دایره قانون مذکور در برابر آن کفالت ها و دستگیری هایی که اینجا ذکر داشتیم باز آورده شده است. وابسته به پورا از بین بردن نارسایی کادری امروز در منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان مؤسسات تحصیلات عالی کسبی از دوران صاحب سال تا امروز تشکیل کرده شدند. در برابر یکی از دانشگاه های اساسی در این سمت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی است. همزمان جهت آمدن متخصصین رویه آموزگاری ما داریم دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت. در برابر این هم در منطقه تحصیل نمودن هم در مؤسسات تحصیل میانه عمومی و روند فعالیت آموزگاری جلب شدن دانشجویان کورس های 4 و 5 در منطقه ها نیز در دانشگاه دولتی خوجند است، در دانشگاه دولتی کلوب، در دانشگاه دولتی بختر و دیگر دانشگاه نیز متخصصان رویه آموزگاری آماده کرده میشن که این یک واسطه خوبه برای برطرف کردن نارسایی کادری است. نظر اقتصادیات معارف اثبات میکند که به کفالت اجتماعی صفت تعلیم پس می شود. کفالت‌های پیش‌گرفته که در قانون جمهوری درباره مقام آموزگار قید است، این پیش از همه شرایط مادی تکنیکی است. یعنی برای آموزگاران پیش از همه شرایط‌های هم مادی هم تکنیکی و شرایط خوبی کاری باید تامین کرده شود. این چنین معاش سری وقتی است. یکی از درآمدهای اساسی که امروز آموزگار به دست می‌آورد و روزگار خود را پیش می‌برد این معاش است. و همزمان منع استثمار غیر کسبی، یعنی جهت جلب کردن آموزگاران به کارهای غیر پداگوژی بله پورا وابسته به همین قانون منع کرده شده است و اینچنین دستگیری آموزگارانی که در دهات هستند چه که شما گفته کردین جدا کردن زمین‌های نهادی حولگی و دیگر کفالت‌هایی که تو پیش بینی شده است. یکی از کفالت‌های خوب دیگر این حفظ سلامتی است. حفظ سلامتی و رشد کسبی با آموزگار امکان که دقت خود را پورا به تعلیم روانه کند. این مدت کسب آموزگار را از لحاظ اجتماعی البته استوار می‌گرداند. همزمان در ماده 9 هوسمندگردانی آموزگار نیز قید شده است که در علم پسیخولوژی مهنت هوسمندگردانی همچون عامل کلیدی ثمراناتی بررسی شده است. ماده 9 این هوسمندگردانی همچون هوسمندگردانی معنی پیش بینی کرده است، همچون هوسمندگردانی معنوی و همچون هوسمندگردانی کسبی. یعنی مکافات پولی، علاوه پولی و قدرشناسی اینها انگیزه فعالیت ایجادی رو بالا می‌بردارد و همزمان رقابت سالم رو تشکیل می‌دهد، رشد استعدادها رو تامین می‌کند که یکی از سمت‌های خوب قانون مذکور نیز اعتراف کرده شده است. چی ضرورت پیش آمد که در کشور چون یک قانون قبول کرده شود و آن هم با ابتکار به واسطه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان؟ آموزگار نه تنها انتقال دهنده دانش است. آموزگار تربیتگر نسل نورس است. آموزگار تربیتگر نسل سازنده است. آموزگار سازنده تفکر و پایه‌گذار دولت و ملت است. این است که از روزهای اول صاحب‌سخالی حکومت و دولت کشور ساحه معارف را همچون ساحه افضل‌الناک حساب دیده توجه بیشتر به رشد کسبی آموزگار داده است و قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار این باز هم اثبات کننده اون است که نقش آموزگار در جامعه امروزه نقش کلیدی دارد. آموزگار این کسب این پیشه هست که
ҳеҷ вақт хор намешавад. омӯзгор шахсе аст ки инсон месозад, бале як инсони комил. омӯзгор инсон месозад. агар омӯзгор тавонад инсони солим, инсони донишманд, насли донишманд тарбият кунад, ин сарчашма аст барои рушду пешрафти давлат. баландбардоштани мақоми омӯзгор бе робитаи зич бо падару модар ва ҷомеа намешавад. яъне падару модар бояд ки обрӯю эътибори омӯзгорро баланд бардоранд. яъне бо ҳар як масалан масъалаи оддӣ нисбат ба мактаб омӯзгор бояд хурдагарӣ накунанд. як мард назди конфутсий мебарад писарашро дар ҳамон мактабе ки он кас кор мекард. писарашро мемонад ки писари ман соҳиби донишу масалан дар оянда як шахси маъруф шавад. баъд падараш чанд вақт мегузарад ба хабаргирии писараш меравад. баъд баъзе саволҳо метиҳад ки бача ҷавоб дода наметавад он қадар ба пуррагӣ. баъд тарафи конфутсий муроҷиат мекунад ки ман писарамро овардам, шумо ина босавод кунед, ин ҳичи ҷавоб наметиҳад. баъд вай мегӯяд ки охир шумо эътибор надодед, дидед ки писари шумо аввал аз шумо пурсид, аз модараш пурсид, аз аҳли оила пурсид, аз хешу табор пурсид ки онҳо чӣ аҳвол доранд. мана баъд ана ин чизҳоро мегӯяд мо ба ин дарси адаб омӯхтем. шумо мегӯяд дафъаи оянда биёед, баъд мебинед ки писаратон чӣ гуна ҷавоб метиҳад. яъне аввал ахлоқ омӯхтан. робита бо ҷомеа, робита бо падару модар агар бошад, яъне падару модаре ҳаст ки воқеан омӯзгоронро дастгирӣ мекунанд ва ба ҳар як даъвати омӯзгор меоянд, дар маҷлисҳои падару модарон иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои мактабӣ кӯмак мерасонанд ва ҳамзамон онҳо омада бо дар корҳои масалан ободонии мактаб ширкат меварзанд ки албатта он аз чӣ гувоҳӣ медиҳад? онҳо ҷонибдори омӯзгор, ҷонибдори яъне мактаб ҳастанд. ва як чизи дигар аст, тамоми ҳастии худашро яъне омӯзгор ба ҳамон бачаҳо мебахшад. яъне дар бисёри ҳолатҳо худашро дар қатори кӯдакҳо бояд ҳис кунад. яъне сухани ҳар як хонандаро бояд гӯш кунад. ӯ вақт ҷудо кунад, бояд бо хонанда гап занад. яъне вақт нест, ҳоли пагоҳ рӯзи дигар, яъне дили бача аз омӯзгор хунук мешавад. ҳастанд ҳолатҳое ки мутаассифона хуб падару модар ба фаъолияти омӯзгор таъсир мерасонанд. дар боби 4 қонуни мазкур вобаста ба хуб дахлнопазирии фаъолияти омӯзгор, касби омӯзгорӣ омадааст. дар асоси қонуни мазкур оё аз ин ба баъд падару модар метавонад ба фаъолияти омӯзгор дахолат намояд? новобаста аз оне ки омӯзгор шахсияти комил ва манзалати баланд воломақом мебошад, новобаста имрӯз аз ҷониби баъзе ниҳодҳои давлатӣ ё ин ки мақомотҳое ки бевосита дар вақти таҳсили дарс, яъне ки ба раванди фаро гирифтани дарс халал мерасонданд, имрӯз дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор аллакай дахлнопазирии ҳамин мақоми омӯзгор пешбинӣ карда шудааст ки бевосита аз тарафи мақомотҳо ё ин ки ниҳодҳои давлатӣ, яъне ки бе ягон сабабҳои узурноку дигар ҳолатҳое ки ба рафти фаъолияти дарси мақоми омӯзгор дар раванди дарс ба роҳ монда шудааст, наметавонад ки таъсиргузор бошад. сар карда аз падару модар, мақомотҳои давлатӣ ва дигар ҳақ надоранд ки дар раванди дарс ба фаъолияти касбии омӯзгор халал эҷод кунанд. ин аллакай муқаррар шудааст ва риоя накардани ин ҷавобгарӣ дорад. тибқи моддаи 5 қонуни дар бораи мақоми омӯзгор ин ҳуқуқҳои омӯзгор аст ки моддаи 5 ин боз ҳам мустаҳкамкунандаи истиқлолияти касбии омӯзгор аст. аз нигоҳи илмӣ гирем, истиқлолияти касбии омӯзгор ин самти муҳими рушди тафаккури мантиқии худи омӯзгор аст ва дар ин ҷанба рушди салоҳиятҳои фаннию салоҳиятҳои касбии хонандагон шуда метавонад. ва аз нигоҳи илмӣ ҳуқуқҳои омӯзгор дар 3 сатҳ дида мешавад. ин ҳуқуқҳои касбӣ аст, ҳуқуқҳои иҷтимоӣ аст ва ҳуқуқҳои эҷодӣ ва илмӣ.
یعنی در سطح حقوق‌های کسبی آموزگار حقوق دارد که خود اصول روند درس انتخاب کند، با کدام شکل درس میگذرد و کدام تکنولوژی تعلیم را استفاده میبرد که این را قانونگذاری علاقه با وای استقلالیت داده است، یعنی آزادی داده است و همزمان حقوق‌های اجتماعی او را احترام کرده است که این پیش از همه رخصتی مهنتی است، حفظ سلامتی خود آموزگار است و همزمان حقوقی که از جانب اتفاق کسبه با آموزگار پیشنهاد کرده می شود و سوم حقوق‌های ایجادی و علمی است، یعنی آموزگار آزاد است که اشتراک در تهیه برنامه‌ها فعالانه اشتراک کند و همزمان تجربه‌های اینوواسیونی را استفاده کند، اسخط کند و در روند تعلیم و تربیت و براه ماند و همزمان آموزگار علاقه آزاد است که فعالیت علمی خود را همچون تجارت کنونی براه ماند که این همه شباهت از آن می‌دهد که آموزگار علاقه قانون با وی آزادی یعنی استقلالیت کسبیش را اعتراف کرده است و این باعث رشد کردن خود صلاحیت کسبی آموزگار و بالوروی سطح تعلیم و تربیت آورده می‌رساند. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار از نگاه شما تا چی اندازه در تحکیم نظام معارفی کشور خب برای آماده شوی کادرهای صاحب ملکه ساحه آموزگاری برای تعلیم و تربیت درستی نسل آینده ساز میهن تا چی اندازه تأثیر مثبت داشته میتواند از نگاه شما؟ بزرگ گفته است که اگر حاصل 1 ساله خواهی گندم بکار، اگر حاصل 5-10 ساله خواهی درخت میافکن بشنان، ولی اگر حاصل 100 ساله خواهی انسان خوب را تربیت کن. قانون قبول گردیده امکانیت میدهد که نسل جوان امروزه مقام آموزگار را درک کند، جامعه آموزگار را اعتراف کند، بعداً احترام کند و این امکان میدهد که تا 1-2 سال آینده ساحه معارف کشور، نگاه جوانان به ساحه معارف، مقام آموزگار علاقه تغییرات خود را نشان میدهد. یعنی ما میتوانیم که هم در داخل کشور و هم در بیرون از آن علم تاجیک را به سطح ضروری برده رسانیم. آموزگار باید با سیمای ظاهری خودش باید اعتبار دهد. کودکان خوانندگان بسیار زیرک میشوند، با هم سخن گفتار و هم طرز لباس پوشی و فرهنگ و مدنیت آموزگار بسیار زیرکانه دقت میدهند. از این خاطر هستند خوانندگانی که با آموزگار خود در لباس پوشی پیروی میکنند، تازگی و آزادگی را از آموزگار میآموزند. خوانندگان صنف‌های ابتدایی وقتی که می نویسند از حسن خطشون میفهمند که اینا معلمش کی است. معلمش خیلی که می نویسند همون خیلی می نویسند. یعنی برای خواننده مخصوصا همین صنف‌های ابتدایی در بعضی حالت‌ها از پدر مادر خودشون دیده زیاد حرمت میکنند، چون که در خانه وقتی که اگر با اون رو یاد دادن میشوند کمتر نادرست نوشتن میگن نه معلمای ما این خیلی ننوشته بود، معلمای ما این خیلی نگفته بود، معلمای ما گفت که کتاب رو سخت ورق نزنید میدارد، ببینید چه زیرک هستن. یعنی اون گپ اینو روایت میکنن. چون شما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان فعالیت میکنید، توجه به رشته آموزگاری چگونه است میان نسل جوان؟ تا چه اندازه توجه دارند، خواهش دارند برای تحصیل کردن در رشته آموزگاری جوانان امروز؟ توجه جامعه تاجیکستان برای کسب آموزگاری حالا خیلی زیاد است. اکثرا دخترها، زنها بیشتر توجه میکنند، لیکن در برابر اینها مثلا در عین حال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تا 18,000 دانشجو تحصیل میکنند که از اینا 11,000 از جمله دختران و زنها باشد، بقیه همه پسرها هستند. این شهادت از آن میدهد که نسل جوان چه دختران چه پسران کسب آموزگاری را برای خود همچون کسب آینده ساز در فعالیت خودشان انتخاب کردگیند. قبول این قانون این نه تنها یک حجت معیاری است، نه تنها یک حجت قانونی است، این پیش از همه پیام روشن احترام به مقام آموزگار است. یعنی اون زمینه استوار میگذارد به فعالیت خود آموزگار برای رشد شخصیت خود آموزگار. یعنی آموزگار علاقه به خود باوری کامل احساس میکند که وی حقوق دخل‌ناپذیر است و حقوق آزادی خود را دارد و در روند تعلیم و تربیت صاحب اختیار است.
бо назардошти он санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст, раванди таълиму тарбияро ба таври васеъ ва самаранок ба роҳ монад. Яъне эҳтиром ба омӯзгор ин эҳтиром ба миллат аст, эҳтиром ба давлат аст ва ин яке аз самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар буда метавонад. дар моддаи 15 қонуни мазкур вобаста ба ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи қонун оварда шудааст. албатта чӣ гуна ҷавобгариҳо муқаррар шудааст? қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ҷавобгариро пешбинӣ кардааст, ки дар намуди ҷавобгарии маданӣ, ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ. Бешубҳа агар назар афканем, хеле ки дар моддаи 4 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор пешбинӣ кардааст, яъне ки дахлнопазирӣ ва ҳифзи шаъну шарафи омӯзгор, яъне ки шаъну шарафи омӯзгор бояд ҳифз карда шавад. ҳамин пас дадани шаъну шарафи омӯзгор чӣ гуна ҷавобгарӣ дорад? ҷавобгарии мушаххас пешбинӣ накардааст, лекин мо аллакай дар қонунгузории маданӣ метавонем такрем ва қонунгузории кодекси вайронкунии маъмурӣ бевосита барои шаъну шараф ва пас дадани мақоми омӯзгор ҷавобгариро пешбинӣ кардааст. яъне ҳам ҷавобгарии маданӣ, ҳам маъмурӣ ва ҳам ҷои ҷавобгарии ҷиноятӣ муайян албатта ки шудааст. ҷавобгарии ҷиноятӣ дар ҳолатҳое ки бевосита туҳмату таҳқир, яъне ки бевосита ба мақоми омӯзгор, яъне шаъну шарафи омӯзгор, албатта ки шахсияти инсонда мерасад, бевосита ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. албатта маркази миллии қонунгузорӣ дар ин замина тафсири қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгорро ба роҳ мондааст, ки аллакай метавонад ки дар 3 моҳаи аввали соли 26, яъне ки тафсири қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ба нашр расад. боиси саодатмандиву ифтихор аст ки бо ибтикори бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин як қонуни хеле саривақтӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ба тасвиб расиду аллакай мавриди амал қарор гирифтааст. устод агар набошад, ақле ба сар набошад. дар роҳи зиндагонӣ гарди самар набошад. бераҳнамову роҳбар дар ин ҷаҳони бесар, пои равон набошад, ҳуше ба сар набошад. омӯзгорон дар ҳақиқат хизмати бузургтаринро барои аҳли ҷомеа мекунанд ва омӯзгорӣ касби пуршараф аст. ба шумо арзи сипос барои ҳузуратон дар барнома, барои ибрози андешаҳо, барои он пешниҳодҳои бисёр муфиде ки иброз намудед, барои шарҳу тафсири ҳамаҷонибаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор. бори дигар хуш омадед. бинандаи азизи телевизиони тоҷикистон, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи навбатии сиёсиву ҳуқуқии қонун ва ҷомеа. рӯзгори обод ва муваффақияти пойдор насибатон бод. хайр.